Sita Lasari. Pakbual nami 5 menit dari Bain Bualni Sita Lasari. Tortor wajib 5 menit doang. Iya, Pak Kogo di musik nih. Iya, dah silang sama nama Kogo pulau. Kembali ke depan. Nah. Horas. Nah, halah di doma manortor kasuhuton tambah ni adong hear ay masih tali sari. Nah, doma selesai dene. Jadi hubani panggual nabi bain ma parahot di Parsidobini. Jadi tugas-tugas kira-kira 20 menit nari dohma rombongan ni pemerintah setempat segala boru ialo-alo ma i depan di HKBP STT segala suhut paimahon ma i gerbang ni rumahon segala boru bakon panokolan ialo-alo ma paroh ni pemerintah setempat rap bakon panortor rap bakon parpodang ase bersiap-siap ilobe ini STT
teologi ya. Oh. Iya, 10 menit nari. Saudara baik kita.